Saya sebenarnya sebelum ni ex-scoliosis sufferer. So sekarang dah happy lah. So sebelum ni saya pakai Alora pants top dengan socks. Memang waktu pregnant saya menangis lah minta ke husband, boleh tak saya nak pergi Cairo, nak urut-urut. Sebab saya pergi fisio pun tak jalan. Tapi Cairo satu sesi RM300. So disuruh datang 10 sesi, which is 3,000. So after that saya jumpa Alora pants. Alhamdulillah memang rasa lega sangat-sangat. Beza lah before pakai dan after pakai. Waktu pregnant first saya tak jumpa Alora lagi, so saya memang nangis-nangis. Waktu pregnant second saya dah jumpa Alora, saya langsung tak pergi Cairo. Then saya start makan spirulina juga waktu sebelum pregnant dan during pregnant dan after bersalin. HP memang cantik and then bagi tenaga. Sebab saya sebelum ni memang low HP, so macam kerap pening-pening, macam nak hitam. So after makan spirulina memang rasa bertenaga. Waktu bulan puasa pun kenyang lebih lama. Dan yang rasa beza dia adalah waktu bersalin, kita kan guna tenaga yang banyak kan. So waktu bersalin tu memang saya active labour, saya telan spirulina. Right after bersalin pun saya telan spirulina. Dia macam rasa instant surge of energy. Macam tu kan, macam grogi-grogi. Lepas tu tiba-tiba you telan spirulina macam wow, macam tu. Rasa dia lah waktu tu. Then baby pun rambut lebat, baby pun sihat, kulit cantik. Then saya makan juga Magnific. Menariknya waktu saya bersalin, Magnific tu menyebabkan bersalin tanpa koyak. So dia sebenarnya kulit kan, jadi dia untuk elastic collagen. Makan Magnific ni kita tak risau, dia tak ada jamu apa-apa, so tak effect baby. Jadi bila saya makan Magnific, kalau pergi toilet tu macam easy breezy. Macam tak takut pun, senang je keluar, senang je membuang. Saya juga makan Shiruto. Shiruto ni bantu untuk pemulihan luka lah, daripada kita bersalin kan ada luka dan rahim semua kan. Jadi bantu cepat sihat. Untuk berpantang saya tak pakai bengkong, memang saya pakai Alora pants saja. Yang lain tu pakailah top, socks, segala bra Alora semua tu pakailah. And then Alora scarf saya sarung kat baby. So waktu tu baby jaundice tu normal. Jadi kita ibu makan je yang baik-baik, kita bawa je baby kita sunning. And then kita pakaikan Alora dekat liver dia. Jadi baby tu memang cepatlah buang bilirubin keluar daripada badan dia.